Ebyongo biziza kumbali waliwo omukyala ow'emyaka 35 egy'obukulu eyeetwere mu bulamu obwensi nga yeetugira mu buzigo oba mu kayumba kapangisa. Omugenzi nina matovu getulida ono mutaka municipali eye Kamuli mu district eye Kamuli owaife Rogers Lizaala yogerezaganya okunabatako balina ab'omuliraano bayinonnola ebibono bino. Kyoka ky'omusana balire bulungi niba baba kunigana omusana batya bakubenki ndala iba yamulekawo yajja okusuubula byasuubula eby'obutungulu iba agira okwira ku ssaawa lina 10 ng'omukazi yeetuze. Kyoka kyamugisa mu byetugiramu basula ng'annya ku buliri bwe yeenekiremu omuguwa yalengera eddagala kutuuka ku buliri kati tuli kwewoomya kikola kyekyo omukazi kyakoze. Ate nga tubeererano emyaka n'ebisibo gazira kulwanagana gazira kuyomba kale tulikubiriza abakyala n'abaami obutayingiranga mu bizibu bya munda ino nga tokobaire ku banaiba kubanga ensala gyasazeewo eyombi ekikolimo kidye mu family oba kidye mu maka ekisinze kunuma kiri ekintu kirala y'abantu bali kufa obulwaire bungi bali kufa accident bali kufa bire n'ibire ngo omuntu ayenze eka y'omuntu mwene okugema obulamu bwe n'abuta mu kati abaga kiba kintu kibino kiba kintu kya bulabe wero olina obuzibu abakuwa magezi nife bakazi baife bajeira aye era tuliwo tulya twana twakola kitebeerawo aye absolute kibino azalu umudeya mbwabere yakeira kodi yakeira aye tugira omo kyogamo kibino muntu ojanga hebwe za kumubaino kubeza bizibu kitalo ino.